Hello, Leute ho no bon, sabin se bai tu ni ko video tha sim the adam na ap wa kai Jesu Christa thang wa nom han lang tu ni ko hin video isim diu he le tu akhang pu a poi mo dinga ka gel je ken sim hin a je chu tu lai khanga hi online na payment atam zone i bol ta bin on hin apps a konin mi sum ipg ta bin hi chu a hi ki pi khel jong sau sau ding jong ka geng cha en ai le ipe khel ho hi ala do je jong ki haji ta lo chile hi chen chung chu na chu thot khel ho yong chu i ko la i kho pi jong la mi atam zone hin le ji ta lo 100 na 99% in ale diu ta san om pon hi chun i chita bang ho chu hi kha teng a hi lo le khat to win e le phla kha a sum tam pi pi i thot khel kha hi le i ti bol ding ham ti hi kain sei ding hi in i ti le la do the ham tu khanga hin pi ti am te le government in jong hi cho complain bol na the a hin sim tan wa i sei diu hi le complaint bol na diu hele government platform khat he in NPCI aketi in hi chun hi chi NPCI a ko na chu e hon sum le mukit thei hiding hi in ye chun nang man he chi a chun na complaint ho chu register na bol nga jin ama hon study a bol diu chi hi transaction hi adi nai ama hon hin aki bol khel hi tiu a le nang account na chu tum chung le lu kit thei hi tun ale bol dan chu ga veo hi to giti bol ding ham diu hi in tu a hin ga veleu hen Google search bar hi ga click mo hitin na click zo teng le hi cha hi NPCI na ta de hi in hi chin ipi ko do ham tele National Payment Corporation of India kiti hi in tun search ga click mo hite search click zo teng la chung pe na hong hi click diu hi chi na click zo teng le hi ti no umintin veleu chun tol to le chun che hin consumer kiti lai ta he ga click le chun hi ti hin hong umintin hiti hong zo teng le nangman UPI complaint hi chilai hi na click di hi chi na click zo teng le tol to le chun hiti hong umintin hi chen thil tampi complaint bol the omin transaction pin account registration SMS login kiti adar dang zo omin hin la hi cho chu che lo di hin tu ai transaction pa bo ga bel hitin transaction lai hi ga click le hen hiti hin hong umintin nature of transaction kiti a hi nangman hi chila hi na click nga hi le hi ti no umente person to person khat la khat ki thot khel hi ai le hi chi select ding ai lo le khat nin merchant ho athot kha hi a he le ni ani na pa hi so dio chi jo teng le tu ha abana hi select issue type ati hin chila hi ga click le chun hi ti no umente nangma chun chi a hi tampi yong na len the in tampi umin hin la tampi sei daw hitin ni ga se hitin amasa hi incorrectly transfer to another account hi che hi le hi chila hi ta hi na click ding a hi lo wa hi le fraudulent min na le tha kha hi le fraudulent transaction chi hi na click ding hi tia chu kha pen hi click ding hi in aban hi veleu hen comment ati in hi chu comment hi nangman 500 characters na su the hi je hi cha hi na thot khil dan ho na su ding hi je chỉ dấu tiếng là aban hi vele chun transaction ID ekitin transaction ID hi payment ibol tiếng là transaction ID om jin screen hin vele chun kain koi de in hi chi transaction ID in hi cha hai copy na bol ai cha hai paste na bol den hi je na bol dấu tiếng le hi cha hai ip na bol ki ding ham ti a hai le in hi chi lai hi bank name na su ding hi in tu hai bank name na su ding hin ga vele han cha hai ko na hai select na bol ding hi bank min ho hi cha hai ip bank ham bank atamin hi cho zo se a umin cho a ko na hai nang man select na ki bol ding hi chi zo tiếng le bank min na select zo tiếng le UPI ID akitin anoi hi sim leo chun please enter your UPI ID akitin nangma UPI ID chu hi cha hai enter na bol ding hi je aba na hi veleo chun amount akisunin hi chila hi veleo chun sila na click zo ting le nang man sum chu amount chu izat na thot khel ham hi chi chu phat ta a hi cha he na ji du ding zo ting la anu ya hi pi ham ti a he le date of transaction hi chu a ko na date of transaction chu ani ko a ha akum cho he na pi din hi chi na pi zo ting le aban he noi vele chun email ID ki sunin email ID nang please enter your email ID tin nang ma email ID chu na ji lu din hi je chỉ dấu tiếng là nói về cái lệ chân chạy hình nắng mà để nga mobile register thì chỉ mobile number chú chỉ lại là coi thế này gì à chạy na hi pinable để ham thì à hi lệ attach your updated bank account statement at the end thì chỉ nắng mà latest bank account statement chú screenshot na bola hi chỉ à hi upload na bol ding choose file cái thì na click na upload na bol ding
na bol zo ting le submit hi na bol le hi ta ye submit na bol zo ting le hi chi hi NPCI chan study hin bolding adi a nang man na kithot khel hi ai sum sun na le mo bin hi je loi te ho tu chun isei chai ta win mi ti kibola tum chu kile mo ki the ham ti chu isei hi te en ichi video hi poimo dinga ka gela ka hin se in nang man poimo na sa a I loi pai ho a hi lo I nam sunguwa mi te hin hen ti ana de ya he long se ten hi che share anabol hi te na tan chu han lang next video le kimoto ki tau te le ka ki